Domaso eye SOMPA 101.3 Mankesim ne nkwado eye Kingdom 106.1 afei upiemo ewo Mankesim upiemo ewo Domaso a Doma FM 100.7 almost Febi. Afei Keneshi Urban Radio so Febi o Keneshi Market ho. Udi koda no so woti enka wo so. Facebook no ye demu live anopa yesra wada ni dim share ho. Na like page no ehye ma foforo so enya bi enhye. Eye SOMPA 106.5 FM Accra. Na wo share ho no Augustine Adama we page ayen frifie ha. Abesintentan fidie ni so YouTube ni ye SOMPA FM live. www.sompaonline.com website ya yesemo for penny rata bwati adama ekwitire ensem nyina potokasa mu brofo afoforo bi ka ho a wobetumi akọ na wakọ akokinkan bi na KJC Company Limited ekoba sempre mono no wono ene na no pay wodi adansie niema no aso yasene enti na fei na obesi dan afei na woto asase anase bodu lent opese oboso ni nyina mo no eye da na KJC Company Limited Jones Hot Kenke eye 3 Ghana cedi SOMPA FM etu ede ama etufo nso betimi etubi ede edijuma bi a opese udie eye 3 Ghana cedi sepe afei midimafo Herbal Center Dr. Tamoda so no wasipoku asemayira wankran habra na yade no enyira ebuakwa agogo enso no wonom ene government school na wo ho no ene di nhwe ni mo kwai na yentu yade na se ema Leicester Company Limited osa no pay chusin eye Yas toothpaste ene Yas toothbrush eno na wose udi chusin ukodwa so no apebi 2074 eye T74 na dodo na etwa netia efra no ya na nanom dido akane na wonom ye ene nei abefo kwantempon so ye die sia som ya no apebi ensem wa ye didi wonto no ene animu bi ni dwadini bia wo sheda fa no ho se sreni no ko 37 military hospital na wo ko akoye no ho se wo yesreni se be na nurse fo no wo bebu afa so wo no so make say wakwa kopi mu adabraka district court opania wono woye okwankyerefo abedi akire ya wonom ena womu etua eye transport ministry no anono wakasa akire mu se de niema bi kwana be boss bi assist yakwan na wonum eyie no womo so ehwe se yem promote yenwuma eho ensem wo mayi mu no womo so ede nsem bi atudwafa ho sada ana soafo ya wono na hwe nkrunkuma empuntuo so ede atoso kire MMDC isine se street light bia ya aban no na abo ho ka na bia asaye no uni wo wi awde atwa ho photo na fa kire aban kire sampa wafese asoye wonom na womo ehye emebunu na afei wonom asetenam yedie ho ensem so wonom akasa ade atodwa kirem say initiative bi a wonom ede ba no ebeboa amemebunu no so anyinwuma ye Rising Salmon sorry school foi womo nye sorry nemom womo ka kira wofo ne ahwefo nyina se de womo di wura nkoda no mu no wose obia ba ekwaje ntete ne bi nenne enkomo awom ye de brewo efutuo akode Amagana Airport Company Limited say womo sase a wonom ewo no ema no na hokwa nemom womo nye bibi woso eno ne nuanom a amana ne de ka ho no eno ne ye be wuram ne ye de asomwo se anopai memene da Valentine ya wodonti obi nkodi akire me ntwa ne brantine na mom wobeye obi Valentine fiko aso da mu efie ene baabia ya bo ano ede brewo wakenkan fo etripo mai AGYA APPIAH APAM DADAA anopai mene ABENA BADU ADEPA Kofi afi yanyebre na ensem no ne sere na basa yentetem fama ne de wo sha se fra bonafo sem bia ekoso enche bia nenso services integrity for ya sra adom no eka ho wo matumi anya woni ne pa echi aso na 37 military hospital ena maame dwadini wo ko se wo kwa akohwe ne ho yade nenso wo ko no wo fa asrafo atade sojafo atade bi ne hyei ede dress no ho se de be na wobese wonyakwa wo betumi ahwe no se de ho nsamote na wodo no we be ma wo fa no ho te se sreni wo de kwa akwaje ayarehwe na babi wonya sojafo atade no kura ya asem foforo eno na ama ise wo de kan 10 feet akwa akoto widi no enam sa so ama wono so ne pan chi adabraka district court ena okokopie enti Joseph Bada wajitu musa ampa wo hye sa sojafo atade no
na ne nyinaa no na enye ne bone so a na de nti a wo kasa ne se wo de hyei se be na nurse ni no wo bepe no nje so wo de kwa akopempna keke esan se atade na emodu ohu obohu so wo yesre ni ne no ne nam so a wo mo che se da bi se bi sa adwene ni ye adwuma pa de a enye sa na mmara ne ka no mmara no so obi di so se ti a eye ne se hu nti no ewo mu se wage atom wo court ho se wodi fo nti wo mo atwa sika 30,000 Ghana cedis charities mienu eka ho eno achi wo benim mache ne da toso adunu enan won samra court biu na chief inspector apewa achana won na wo gba amane nyina ede a kire court no wo chese W01 Fiamagu Moscow wono military police detachment Ghana Armed Forces Bema camp na wo chese sa ba day 34 years na wadie abobrosi na wodi ni dwaw e won kana ha we dwadini na wono akura no wogefo da toso nwotwe bra na abobe se no nsia ho no na wo mu hu se no wo hye saa atade camouflage bi uniform na wo sa so hye slippers na fe wo gina baby a wo mu yi no dispensary ho gate ho a na we nyina no bra wo me deporto no a ye bisa ne rank lanyard won se srafo no de wo terms bia wo mu yusu ye de busa no ne gina hoyi na nim sa ponche hansi wo sammu na o msa hey come here you are civilian nje so wunye soja ni ampa ni nua ne ampa na wo mo twene ko military police wo mo headquarters Bema camp ho e ko interrogate no na nima police division no and tem wo mo boy chire de ma sa wonye sra ni na mo wo de kwako impress se de beye na nurse ni ba no wo bedo ni ntira enti wo mo de no kopiem e wa Dabraka district court no na wo mo twa sa sika 30,000 Ghana cedis se wontua emfama court no no achi nyame de che oboni de toso adunu nanse no wonsan fa ne ho emekire court biu Openi a woka sei eye oswafo abedi achira wo share transport ministry no eso onenya for the cars a photofi na wade ensrahwe ye adwuma ensrahwe akwakopie mu ewo wonom a wonom ehwe eye ewiemu hyen ginabia no sa adwuma ko no wonom ano na ebra wakoye ene woni mpanifo ekasa na wache mu esei eye o my Ghana ye mampani na ni suade hunu pa se wobema Ghana aye aviation hub said ye beya ebeboa ama won mu a wo bansrahye ewo mayim no bibia atumi akoso ye na o my Ghana so benya musika sanse won mu guso a wo bansrahye na eska ene de be mo my no ebi mu ba won bedi dwa ene de ekeka ho enti no wabra wokopie mu ewo Ghana Civil Aviation Authority akache no ene onyan for the kasa photofi ede nchiremu emampanifo chiremu se wo besrada enkankan won mu ye adwuma ewo Kotoka International Airport wonom ewo ensase bi wo hono mu asabio kamia ese eda hokwa sadia eda hokwa no ebetumi ayese yeye bibi wo so na ye kire ya hyiemu a ebeboa ama oman no so anima banyam ebeboa ama oman no enye sika papa bi de afrimu ede abomai ho bra ebeboa kora ama wonom asabio wo mu etu kwan efri amama hodo so abepiem wo mai mu so mo se Ghana yakoya nim yi pa na ne kasa mu no ene odi tu dwa se wonom hye animu asehye be nyankopon eye adomu a 2027 no ebedu finfini baby na terminal 2 hono wamu fesu a wonom eye no na bibia etumi akoyi na wonom ehwe se nyankopon ya dom na se womu wie terminal 2 project no a wonom hwe animu ase domestic and international flights bi ebetimi ababe ye adwuma na bibia akoso akwani ababie akoso yi afei wonom a womo ede eniema be fra manfo aman so aba no ene womo mudi free ye mamu so akono ni nyina be koso wano a enu ada onunya for doctors afothofi ede sansemi etum to take us around to see what is happening in form. I was received at their parents' office, head office. From there, when I called the runway expansion, they could share the testing. We were there, and I drove over terminal 2. Terminal 2
we na omoye ne yaba ha aba be renovation because check we be terminal 3 airlines e dey aba aha visa congestion na possible we to buy a timeline and we be taking before the project will be completed. The buy so the be who the actual contractor on site a year a Monday or the normal time will be great. How many who ya possible we naturally say NDC aba no e aba papa ya papa John Dramani Mahama the president of the republic the researching agenda that's going on in the young as I have the dance it's let's say about now you have the as you say na wanom de omani adie kire ahwese de wanom ehyase ene de wanom aduro no bibia ekoso woswani abedie kire ya wanom ehye akwani abedie ho ensem so meche transport ministry no ewo mayim wosanso ayemrahye bedwani osoma de hye wanom ewo evaluate jomro djura abato empesua so ononyafo dokas afotofe ewo enrada bra okosra eye Ghana Civil Association Authority eno de sansemi etumu se empenensi ye dijawa ne ye de asoa ho saa na wo nso ne pani a ye adue esanse pani atifi ene ye ho akuma na soafo a oba enkramanta no a woda no eye honorable Linda Obenewa no no na de to aban akrache ne wurabafo no nyine ne mu se street lights ahodo no a aban bo ho ka ede ebeba ese wono mo ncheche na fe wo manfese fese se de ba bia ebe ye hire no ebinum still wo munya anye wo mu de ba bi nso kura bi mu awi ama wo mu de kura asan hyehye nom na ho ade ne no ena minister de to aban akrachefo nanim honorable Linda Obenewa akwele oklu e kire se no kwasem ni aban akrachefo se wo ye ho adwuma twa photo esan se photo no lie na wo ye a wo ka no ena wo kire se de be na akontabuo papa na fan yo ebe ye adwuma timamufo nso akoma beto wonyam na aban na wo bo ho kan so wo begu ahom kokko ho sampa soma o soma ye ne soma wo de agya na nkrofo se wo munyina nanam no wo masom sompa no wo kire mu sei e de kire na oponchecheku bra na wonenenam. Today's distribution of street lights is a continuation of what we have started last year with support from the Ministry of Energy and green transition with our street light campaign. Again, each assembly will receive 100 street lights. All these interventions are to complement your effort to ensure adequate street lighting, which is critical to public safety. However, this exercise must not end here with today's distribution. We must sustain the momentum and ensure that the gains made are not only visible but lasting. I therefore urge all MNDCs to move swiftly to install the street light in strategic locations, particularly markets, lorry stations, major intersections, and other public spaces where they will have the greatest impact. Honorable Linda Obenewa akwele oklu wono na ye nkramanta no so afo wona na oponchecheku international national reporter honorable Edis Ankomoyi Ebusia wanom ede adwumaku a wanom etimi advertise womo enema se yemo ye niema ho edawro womo nkabomuko na ekasenti Advertisement Association of Ghana for wanom ede krata akwakoma omampani etoto sere ne se de ekoso ewo Greater Accra region no na chesenkramantam no wanom ehwe niema bi eye na wanom kiremu say said the local government ministry chieftaincy and religious affairs in Pennyfor eye nneoma bi no aban ehwe na wone womo enkasa yi person se wanom ahedwumade bi ase ewon kan ha ya wanom eyi billboards ahodo esisi kwantempon ba bi ya wanom susu se age adehye ekwan anasa age womo anim aboso ene unam ba bi ekwan ho ba bi kura atim se bia ye esie no se ehyen bi ba anasa driver ni bi ba kura na wankantinimu antwene kon kakra etimi sinani na ohunanim kwan wonom ahyase wonom eyi sa eye billboards na signboard ni nyina efiri kwam na Advertisement Association of Ghana foi echiremu se ekamia yese billboards na yeyiye no ye selectives ebi wo hwanom a yebu ebi wo hwanom a ne yagyan ho na wonom ka kire Ghana mampanini ene ne mpanimfo se womo ne ahye ya wonom hye nkro nkuma ene adantamo afi ahindie
ene wanmu a wamo ehwe yegidie ho ensam so sei wamo akache anasa wanmu nsa ana sa adwumadie no ehye wamo ne wamo enkasa yie na wamo ye adwuma ne sa ne sie nyina yesi ye nkwa so nyina ye nkọ na enye se obi kọ na obi die wo gina ho ye beba no wada eso ne yakobọ mpa ya na ebi yakova ne ye beba na agya wono na fo epampen no adidi ada enti ne wamo toto asere mpanimfo ese de ekoso ne de wamo bonyoso oton si ye krim ni nyina ye krim ni nyina emfanguo wono mu kire mu sei wo hwemu a enrada se de wono exercise ya wamo eye no na nka ye pa na so no se de omo ye selectives no ejicha bi wo ho ene ye du ni ye hwa wo de ya se bia wo sandboard na wo billboard no se e bia ha ye hwa na bia bibi kakra na agent ye gya no na wamo de ndia eso aye sako no ni yabubu ni nyina de afiri ho wono mu kire mu sei yesa na entwa yie na wonom a womo ekasai na wonom etoto nsem yi mu nyina mu no womo abɔ pofa omo abɔ tofo asai wonom besrada se de mpanimfo womo ade to womo anim womo nya ne sanfa ma wonom obi nka se biomu obi nya na adwuma de na so adwuma no ye ya yenye ne ye na emoa ni nyina mu no na wonom kire mu se ansa na wonom behu se bibia koyie ama pepepe yo etimi agina mu die no wonom ekire mu se womo waban ne mu gidie ese yo kasa wotie entini obetie ama bibia akoyie de ama wonom a Secretary Free Advertisement Association of Ghana wonom akache eba yadane akiri ede asom wona ebusua na AGYA Company Limited ekoba sempremo no upe adansie niema papa wonom akache o ena ewose wokọ upe nchense ede bo dan so ena doa no ensate akwa baako ekosi ensate akwa bese 2000 ni nyina benya bi na sese akentina ngwam no na de no ena doa ne inches ni nyina no ebi ewo na AGYA Company Limited iron rods mpacho benya ni nyina bi inches size bi a wope afi brands bi a wope no ubenya bi cement no wasebra no fantina se foundation adi kotwa wudi kwakwele blocks wudi kwakwe di bibia ho dwuma me pacho ye ho cement ya yede ebema wo na AGYA mantam no dun sia Sompa FM ebi ewo ba bia kuma se ne nkran mo fra ye 0204 355 040 0204 355 040 na AGYA Company Limited enyo so aya 2074 ebi mu twenty afre ni 74 enka ne dido anana na ye anopa ububobi ansa no akwafuom anakọ onwuma so me patwe na wuni adaje entimpanimfo akeka no hini nuta haha made abom ena omo di esi asom ya na very affordable and portable patwe ukodwa so a anase bia ya yetu adu over the counter anase pharmaceutical shops no wo se upeti 74 e boost immune system no yade bia age ni padua na boso no hepatitis B, C, HIV no betimi anu bi na boost nkwamwa no ema nkwamwa na nya ahoden na tumi afight sa emoa wa na wonom esai wuni padua no ene oyamo niema ni nyina me pacho kidney infection ayana wato T74 yi bianom emema mu prostate wonsensam T74 wo hwa obotimi hyehyew na eya oya ase wukisu a ehwa hyehyew pacho ayana wato adre bia bebo asma te hyewa ene yade bia de echire ane gira wanye me pacho adro bia wodaso bia wodi T74 yi bi eka ho no mo a ebeboa pa emwo se yakanfo adupa de ama wo adro yi oba wo ma akwada no fo ba penfo pacho wonka ho akwada wonya mfinhia no dumi no ntumi enombe obi a waka bia etimi no bi T74 ni doso promo no enkran ha okeshi dragline ye de akogo Kumase Ashtown Kolenak Heba ho ubenya bi etu 0246 073498 ana 0501 268 931 T74 ubechu siano pay Leicester Company Limited wamo de Yas toothpaste any Yas toothbrush e de abedwa so me patwa ya na wape bio na toothpaste no ye wo whitening one ho ye wo herbal one ho ye wo total care ho wa utimu se we do choose a ma wo se apai white ye wo ne herbal nso wo ho no mu asese bio wo simu ahyase eyiyi ekuro bi anase wanumu ayekuro anase nkawanka wa bi aba be hyehyehye wo ho no mu a ni nyina no ebeyi eye Yas one toothbrush no so ye kama pa ya no apebi ano anya den ehwo ne honom enkwara de ewom bibia kama na onso ukodwa so a wo se upe Yas toothpaste Yenya ye tie sompa 0501 619 588 0501 619 588 ebusua yenso ansam no eso ye toa so de amo abusua ye wura ngomasuam
na suku a friend say Rising Sun Montessori School e wo dome haya sompa Watermelon Street so enewo na wonuma ye career and guidance counseling section bi e de ama wo mu a ebe free JHS 3 wakwa chro BC so hwe na wako senior high school no se de be na wo mbehu enwuma poten de obade e de adua wo mu ye wo talent ya wo mbekọ ho na wo mankwa ankofom ne no na owura Jonathan Atanzi wono ena gina wo manim wono nso na de school na no na wone so mpakase edi nkomo e kire de ntia wo mo yes anhyehyɛ no e de mo school no wo kyese nya de edi kan ni ye wo mama mra da ne da wo mo yo eno nso boa nkora ne siesie wonye e ma wo mo ho bia wo mo kɔ nte basa wo mo mfa square pegs enkohye run home. So as a school, we want to train our students not only academically but in all aspects of their lives. And career is one of the crucial points in every student's life where they choose to select what they want to do. So this program was put together to not only have students put up apparels of what they want to do, but to bring professionals who are ready in the field to give them some form of guidance and counseling in choosing that career path. Penia wada Rising Sun Montessori School na no ewo Dome branch na suafo no de wo mo fa mu wo be se experience ya wo mo nyaye no wo mo ne so mpaka se chei. I really enjoyed the program. It gave me more insights on some of the careers I may choose and maybe the course I might take in secondary school. As of now, I really wasn't sure which course or career to take at the moment, but now this has given me more insights and knowledge. So this program was very, very important for me because I didn't know which career to take when I grew up. But now I really know how to get the careers and what's need to achieve this stuff. I think this program went very successful. I think most of my mates and I were able to identify the career paths we'll be able to take in the future, the measures to take in place, and how we are able to achieve them with our hard work and perseverance. So this program was very important to help me realize what I wanted to do, and I could do anything that I want to. Rising Sun Montessori esuafo no bia enna ebisa o media no say Ghana nipa na nya da jetimi ko bie school abrochire sa no Ghana ya o baby asompa kra wo no street na so Rising Sun bra na wono mo ye career guidance and counseling week emofra no awie school pe wanom ebepa adwuma ye na enwuma no ebi a wonom ebenya ye no ni nyina enam so ema wosoani a wono woda emebuno ene wonpuntuo eho ensem so mekire youth and development empowerment eye onenyanfo George Opare Adom wakasa achemu ewabra wonom elonche initiative bi na sa initiative no wo se ba beboa ama emebunu enya adwuma bebre na aye ewo manyim onye se wanum wie a wamu awie wamu ma wamu tu sakade ene ehom pempenade se yemfa nse nipa no adwuma we ni okosua ya oma no ho akade a wobetumi ede ahya ase kakra na etomi aboa ama eye mabunu a wanum wo manyim no womo nso etimi enya bi pepapape yaye na wanum abeye panimpa dachen wo se enya de se wanum ebeye nyiyimu asi we ko sukuu ana we anko sukuu se we eye bia sebi yafo se ni nipadua no wadi dam ewa akwa no ebabi ene wo mu a sebi ase wonom enhyeda enye stable sa no wo mu nyiyim wo bia ya wo betimi asua adwuma no ebie ama aboa sa nipa no eno ena wonom apa ho entemen ne krakra mu no eno nyanfo pare adose wonom ebetua master class wo mu a wo mu edo wo mato master class payroll no so no yebetu wo ka wo mu ye wo mu a ye fa emofra na anase ye fa youth na ye de wo mu koma wo mu na wo mu kire wonum enwuma enti no wo mu nkire ne kwa ye ma wonum bibi kakra e ma wo mu nso e de to brensio dokodoko e de gu wo menase ebra na ononyamfo George Opare Ado e kasa ne ensem training na na oponchecheku e wo ho otu bi som yen is that we're going to give the master form of reaching and also tools and equipment for apprentices so that they can start their own businesses
Today, that promise has become a reality. That is what we are witnessing today. The NPC, as a party and the government, is struggling the youth of this country. And we believe that it is through skills development that we can empower our young. We want to move our young people from apprenticeship to entrepreneurship. That is why when we launched the National Apprenticeship Program, we also launched the ABENA program. The vision is that after training our apprentices, we will now push them through the ABENA program and give them the needed skills so they become their own entrepreneurs and employers, and also employ many more other people. That is the vision of the Excellency President John Dramani for the youth of this country. Ne krokra mu no onenyanfo George Opare ado etoto sre na nanom a wonom eka biewom wo meimo afa Christian Council no ese won betumi aka one time ede abo eye youth empowerment program no ano se de be ya wo mo so ebetumi abo amadwumadie no etumi akoso yesanse wohwemu a ensode ahodo no se wo sofo gina wanim na woka bibi kire wo a wutimi fa ne yie pa enti wonde wo hwemu a ebetumi aboa ama wo mo ani suade hunu se wonom empower youth no na yama wo mo bibi eye no na bibia etumi ekoso no ensore no na afa mpanimfo a wo mo won sore ahodo mu no edo wo hwemu na nanom atena kwanya do wo hwemu a bibia betumi akoyie. Young people aged between 15 to 35, that is the cohort that we work with. Approximately 38% of the Ghanaian population, a demographic reality that places youth at the center of national development and conversations. If you have nearly 1/3 or more than 1/3 of your population between this age, and if you also delve further, because between 0 to 40, they feed directly into the youth bulge. That number is also about 30%. So you're looking at nearly about 70% of your total population being youthful. And this is a demographic you cannot ignore. There's actually currently people under 25 years are nearly 60% of our total population. Ghana's youth bulge can be a powerful asset if we collectively invest in their health, education, skills, leadership, and civic engagement. This must be put on record that the youth are equally faced with several challenges. Enti no sadia wanum di kan ede niam gu akwamu no na ebimo amfa ne serious na womam mani ambrinti ubehu ane se yebewie na obetro ne din beye sa kire ne bi yebemma no akade de no so no na wantimi afa nkonko bobre bia ti we ni de omani abre ho ya wona mo hwese bibia beko yie wopani a wono kasa yeyi eyo no nyafo George Opare ado eba no emabunu ene won asetenam yedie ene won puntuo ho ensem so a wono ene chia wono mo ano sa ensem yensem training na no ponchechiku ena etosom yen na midimafo heba sente yemfa nko na kwaje ayahye enti ne yade bia ya etiti ni pedua no pacho wachinchina bre wanante abre midimafo heba center Dr. Tamo Dasu wase bra no fa tamo ento yade ne so na wo hye ne signboard no eso no ne billboards no bonse ne watch no ba ko bobonkum ba ko bonifa wase bra na onhye left and right ni nyina no onfa eye tamo ento yade ne so yade na ye chronic na chesa ya krankro wako India China wako babia aba na se yade no eda so tew so a eye midimafo Herbal Center Dr. Time da so na wose okosisi ya SOMPA FM stroke ya nwedwe ye mepa choko na yamu a nentu ase emfama hypertension no yebetu ase eba no sabo ene wo kidney na mepa cho ho sensam no Dr. Tamoda so ebete ne te infertility se ba ne be ma mopa woni bia che emfinhie num wese ma wale mfinhie du awone ma mepa cho nko Dr. Tamoda so ntia ubenya baby ngenge e de ato nan so e medima for Herbal Center yade a ye hye edoso enti bra na yen show akra ha se no pokwase mayra Brana Dr. Tamoda so mayare no enwura afei kumase ebu akwa agogo wane government school na wa agogo no ene din hwe ani mu pe fremaye e wo 0244 774282 ana 0500 727215 eye medima for Herbal Center Dr. Tamoda so no na just what kinki eye 3 Ghana cedis pe dokunu we no ede eye moton enye dokunu a wudi ana akafunu ni bia eye nkran dokunu
me pacho mo amutu dokono ton no ana mo ye dokono ton no don't worry yourself anymore na che se aha ho biu me pacho say no ye dokono a wo betu ni 3 cedis wo betumi di age 5 cedis wo betumi di age 7 cedis enti no aya na wafre yen ni ye fa bi miro ba bi adwumade bi a wodi bi anso ye di bi ebebrɛwo eye just what kinky ye wo Accra Dome Commercial Bank no echi ho no wafre yen 0256 068 832 0256 068 832 na wanom enyo so safei na waso wafidia ensemu a yedi edi wontua no ebi ni say Jadi ni bi a wa bobleshi wo fasrafo atade ko 37 military hospital said be na nurse be budu amano no ordinary ne Valentine na nso me kase ya so ne penchi wo kopie wa adabraka court no won ma say 30,000 Ghana cedis ni wontua na mo March 24th on Samra Court. Mame Doka Safoto Fe eye Deputy Minister the March Transport wakasa chiremu wa bra wo kopie mo Ghana Civil Aviation SOMPA FM ese ensase no eye kia Kotoka International Airport de da ho kwa no empanifo hye na wo munya bibi wo so ebeboa amomeye enyeska afei ensashe no bibia betumi akoyi a wode sansemi etuja enrada Sada ana nkramanta no so afo Mame Linda Akwele Wokuru na wono nso de atoso chese abaya krachefo no se wo kwakọ fixe street light na abusua ya atwa photo esanse photo don lie opani a wono otua mabuna no ewo memu enyafo George Opare adosei wonom apadwumade bi ho entema ya ebeboa ama mabunu enye adwuma ayeye pa o abusua yenyina yeso na yentwa ye ho emresima ye besisi a ye ba ye bekọ obi eman so Point homeopathy clinic Ghana had the obi enim say ye prostate na baby omutimi ye screening ema hu ni ye etu ase a na ye endpoint homeopathy clinic anase ye kidney ye liver problem wo fa baby na ajejo na de fa ne premature ejaculation no a ba ma bi a wo ne wodofo akwakohia asa wo di ne ho agro asa wo tonte ene ye bra endpoint homeopathy clinic na ye moa wo ema ne mema mo pa wo ye endpoint homeopathy clinic wo mo da mufua yare bia infections bi ne wo ho anase bia wo hye wo fa baby na ajuju kidney problem prostate de endpoint homeopathy clinic kuma se obehu endpoint homeopathy clinic e wo konoma boy hia e na Accra hanso so de wo mu ginamu ankasa e wo spintes we friend share signboard no hudu na obusasa wo pe endpoint homeopathy clinic obia e be kire for endpoint e wo 0244867068 and 0274234321 endpoint homeopathy clinic wo mu da mu fua tontonte yanu nsane afadwen na afadwen mpa say na nim say brebi beba ama 2074 upa ye ne simple T74 abeye aduru 2074 ana T74 asa twe yadwene esina nanom dodo so say de na dodo bua ma nanom enyare basabasa no saa na 2074 ana T74 ebu anipadua no emo immune support enti obi onum bie no abrebia ne ho denden 2074 yinso yaye ne se nsuo kokoro wa kama enti ba bia wonam bia obetimi de wade akọ samene wa ankefi na ekroyi eda no nko na wiye wa bra mennom T74 samennom 2074 menya hodi mennom ne dabia T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama saa no T74 ahoden ni apomuden kwa woko pharmacy ana baby eto no bia ubenya 2074 yi biato T74 yi enye ma oba wa fafuro ana obi a oma nufo ana se obi a onya mfie dumienu eto phone 050-162-8931 and 0246-073-498 FDA AGYA APPIAH atom. Ewa me pacho bra na me hwa de wo bag yi bra aden ena so biem time eba me hye ya me ka se yi ba ko yi ani wayi mi ensen bra sanya time eba me hya esi agye me ni fiefo enya de abako ebeso yen we de udi se ofa ni nyina time eba me hya me ka se me di one dance ya heaven ena de me kwa akopie enti se malaria we draw ne time eba mixture enye enu ku de nanum oto a wontimi ani die no time eba mixture duro no ena ye ma wo oba a wo fa afuo de wo ma akwada no fo
ɛne akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi sɛ obato aduro yi bi anoma hwɛ sɛ wakɔ hospital anase lab ama yehu sɛ wo atudie malaria yi bi ansa sɛ wo petam heba misha enru dudu etu a fo ani kyerɛ KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba ko so wo atonso wo na ko junction eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers any herbal shop dodo na em 0244 417669 Kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo munu betu akọ FDA agi adwade nkratoa yi atu SOMPA TV Emma Akatuapa. True. Emma Akatuapa papa ampa ebusuya yekwewie kase no wa amanone. Na amanane nso medo ko kwakwa mpama obrempon ne wafa Trump abobo ano pe. Na yewra Donald Trump America mampani na wahye Migration Service Citizenship for no wo mu na ye CIS no into US Citizenship and Migration Service USCIS wahye wo mu se wo mu ayehu wo America na ebia wonchi firi baabi kane no na nkenya ya ese na wana naturalize wa ya America ni Trump say safo no bia wo mu de nkrata akọ wo pese wo be ya America ni se ye wo no wo ho ye hwe baabi wo ni ni nchi firi pa na enya chenchen ase ye nyintum enti denaturalization asha se e wa America ana enam so ama ebinum asha se ebo ho sujete Trump pa se wo mu ne nsa de wo ba bewani a anka wo man traba na mfa ma no ne nsa nya ba wie ne no ena pani a wakasa edema si ISF no Matthew Tragesa ebe kire se enya ne bone so se de be ye na abonefo sama hodo bi a ekoso ebitena wiase nyina pakese so bi kura wo ye be ma enso no waye ne ho so wo ye oba no wo de afa kwan bi so agege ebinu musika no kwan ya wo mbefa so timi atwa abahwe abonefo sama no enu nti na wo mo ye we nemom enye se bia wo mpese wo mo pama bibifo erifiri America na wo mo ye so anse no na so se de mu nsam tie no ye ni da so de akire Tragrasa se we 1990 ebi bai saa na 2017 so ebi ba nti enye ne edi kan ni enti ya wo mo nya botre na nso wo nkrata ye obibi aye utiri mu futa uti aboanku Ebusia kase no esi yenyina yeso na yensew se ensem a yedidi wontua no na AGYA Company Limited na dia danse niama eso yasene enti no ope eye enchanse dan ne de keka young ross ne roofing sheet yahodo no ye na AGYA 2074 eso eka ho bi Leicester Company Limited wanum lom de yas toothpaste and a brush no abedwa so just what can k 3 Ghana cedis pe midima for Herbal Center womo na eso yasene na ensem a yede som no na ebi ene sei wanumu a womo eye adwumaku a womo aka wo ho abomu a womo ehwe womo so ebo wa dadro de ho edawuru metre Advertisement Association of Ghana for no wanumu toto serempanimfo se enkran mantemu billboards bi a ye bubuo no ekamia ese ye bubi de ye nya bi de empanimfo nhwe no womu nye ne yi enkran mantankro na na ma melendo kula won na ye so afo se aban wura bafo ne akrachefo baabi ankania na dundum e street light nyina mo mfese fese na baabi anya hire mo fese nso a ya wontwa ho foto Mama Dokasa photo fe upiemo ewo evaluate jomro jura wono ene wo mra bedwani Deputy Minister and the Transport Ministry no wakasa achemu say obesra eye Kotoka International Airport empanimfo wo mudi dwuma ho esensa sibie wo ho no mu a eye say esufu ni ado hwi nhyada eni so no yempe bibi mfanye na ma oman eni mumranya suku ane de ne Rising Sun Montessori wono mo aye career guardian counseling bi di amankoda no na boa won de se de wo musiburo so no ese waso no wani
And semi free Sompa 106.5 FM across what Watermelon Street to Domeso no. If Frimu Ekopim was Santa Manta me about tiny Sompa 93.1, Kumasi Ayiko FM 100.9, Adam Fupa Radio Paris France Abrichi Memo, Takwaya Sompa 101.1, Takwadi Sompa 103.3, Tachiman Aya Sompa 106.1, Shinyani Sompa 98.9, and Kraza Sompa 90.7, and Afi Doma Aya Sompa 101.3. Upiemu wa mankisimu nene nkwadwa eye Kingdom 106.1 na wamwa wanom ewo Domaso FAB ewo Doma FM 100.7 afe Kenish Urban Radio so FAB Kenish Market wonkran ha udiko da not say yenka ewo so sada na Facebook no Augustine Adama opeja yen free ha ewesi Facebook any YouTube ni so nyinada ema amuhu yen enya bitie ye mo amu like ye mo amu share ye mo amu share ye nyankopɔ Instagram www.sompaonline.com website ya isemu for penny ora tabuati adama ensemu ayedi abeso manu anope no wakutire ni nyina potoka samu brofo e de akogua no mu afoforo bi ka ho a ubetumi akɔkenkan bie na Augustine yetwa puse una atam yen ekosi ntentan fidie no so mu amutie yen nyina no yetwa mu puse ye mo bibiada happy Valentine Day yani a yebeso mo ena no pay mimi din ABENA BADU ADEPA kufimenembra triple AGYA APPIAH APAM DADAA